Pamirsa, pengrauh saseh panas sering galah ungkuran mawasana majeng para petani Tegalan rumasuk petani kakao. Para petani mewah molehang toya mawinan sampun suwe nenten wenten sabeh. Anggota kelompok tani Merta Abadi Desa Ekasari, Kecamatan Melayu Jembrano, Putu Sudaryo Mausang, pengrau sase panas tur arang nyani sabah saning lintang ring widangan inucap ngawinang para petani mewah ngururuh toya. Sudaryo sani madwe lahan antuk jimbar siki 5 hektar, tanaman nyane nanin layu sangkaning pengrau sase panas. Napi malih sawetara soroh tanaman kakao muatang ake toya, sekali soroh coklat Sulawesi 01 miwah penter. Selanturnya nih soroh MCC 45 Kantun Sida Hidup antuk kuentenan toya sane akidik. Sudarya mausang ring sajoning pangupaya molyang toya ipun ngangget mesin pompa air. Manut dane wenten program sumur bor 100 meter antuk wentenin genah witning toya. Nyanging pangupaya enucap nenten sida ngasilang mawinan antuk dalam petang dasa meter pamikarya nyane nenten kelanturang malih mawinan wanta akidik wenten toya. Manut dane akeh pamidabdab sani ngawinang kekeringan ring tanaman kakao. Inggih punika kirang masemprot, kekirangan toya, kirang mepangkas tur akeh tunas baru. Rauhe mangkin biji kakao mepengarga petang dasa tali rupiah a kilo sani mentah. Rari sani sampun majemuh tur kering mepengarga karo belah tali a kilo. Paiketan dani ngatiang ring galah pungkuran kaijan setelah pemargi ring sajoning nampenin piko betoya majeng para petani utaman nyane ritat kala sasi panes. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.